Sharon Lusher dwi I, a dwi'n pennaeth Coleg Sir Benfro. A dwi'n cefnogi diwrnod siwmai. Siwmai. Tyfa erbyn i siwmai day. Siwmai! Hello, Julia dwi. I am the Governance Officer for the Board of Governors here at Coleg Sir Benfro, and the Board of Governors support Siwmai Day. Siwmai! Willa dwi a dwi'n cefnogi diwrnod siwmai. Siwmai! Barry Walters ydw I, rwy'n pennaeth y coleg. Dyma reolwyr cwricwlwm y coleg gyda ni nawr. A ni gyd yn cefnogi diwrnod siwmai. Siwmai! James ydw I, dwi'n cefnodi y dyddiad siwmai. Gethin ydw I, Ryan ydw I, a rydyn ni'n astudio chwaraeon ar Coleg Sir Benfro. A ni'n cefnogi diwrnod siwmai. Siwmai! Siwmai! Siwmai o MyTech yn Abertau Gleddau. Tracy dwi'n dysgu Cymraeg. We are supporting diwrnod Siwmai! Siwmai, Tom dwi, yn gweithio i Work Programme o Coleg Sir Benfro a dwi'n cefnogi diwrnod siwmai. Fi yw Eleri a fi yw tiwtor y grŵp yma ac wrth gwrs dwi yn cefnogi diwrnod siwmai. Felly cofiwch ddweud siwmai! Siwmai! Iwan ydw I, siwmai. Siwmai! Fi yw Ed. Dwi'n gweithio yn Coleg Sir Benfro ac yn cefnogi diwrnod siwmai. Siwmai! Siwmai! We are catering students at Pembrokeshire College and we're supporting Siwmai Day. Siwmai! Siwmai! Hi, I'm Sharon. Hi, I'm Rachel Hi, I'm Gemma. and we're all hairdressing lecturers at Pembrokeshire College and we all support Siwmai Day! Enw fi yw Adele and dwi'n nurse yn y Coleg Sir Benfro and I support Dydd Siwmai. We're the finance team at Pembrokeshire College and we support Siwmai Day. Siwmai! Anne Dewey. I'm the Principal Secretary at Coleg Sir Benfro and I support Siwmai Day. Siwmai! Siwmai! Prohibitions! Lucy ydw I am Pembrokeshire College's Learner Experience and Enrichment Advisor, dwi'n cefnogi Dydd Siwmai. Siwmai! Helo, Sarah dwi'n gweithio fel swyddog dwyieithog datblygu staff i Coleg Sir Benfro. Dwi'n cefnogi'r diwrnod Siwmai a chofiwch I ddechrau pob sgwrs yn Gymraeg gyda Siwmai. We are Pembrokeshire College students and we are here to support Siwmai Day. Siwmai!